في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli video topshiruv qarovchilar. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallahil azim. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad. Bugun biz sizga aprel oyining video jurnalini taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz, oldagi bir necha minutda. Abu Hanifa masjidida Qur'on xatm tamomlandi. Buva madrasasida irikli kurash yarışlari. Balalar uchun iftar. To'lanbay avlunda iftar majlisi. Rayon masjidlarida iftarlar o'tkarilüvi. Ramazon oyida mufti hazrat kelüvi. Ya ilahi, ya ilahi. 2020 yılının 9 noyabrinden olib 2021 yılının 5 aprelına kadar devam etken Abu Hanifa masjidining tarixida birinchi tapqir otnaga birer para o'qilib borgan Qur'on xatm tamomlandi. Kamarova bistasi xalqi otnaga bir tapqir masjidga kelib Qur'on xatm etdi. Xatmni boshlab o'quvchi Qur'on hafiza Halima xonim, sing'indan Buva madrasasi muallimi Qur'on hafiz İlyas Hazrat Sabirov olib bordi. Shul o'ng'aydan uyushtirilgan majlis oxirida Abu Hanifa masjidi imom xatibi Shamil Hazrat Valiullin o'qilgan Qur'on xatm rayonimizga tinchlik, barakat olib kelsin deb duo qilib tamomladi. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يا إلهي يا إلهي. Madrasa şagirdlari orasida Tuğan tiller hem xalqlar birdamligi yılına bağışlangan irikli kurash bo'yicha yarışlar uzdi. Yarışlar Buva munisipal rayoni boshlig'i Ranis Rafisovich Kamardinov taqdimi bilan uzdirildi. Jenguvchilarga bo'laklar topshirildi. Shagirdlar rayon boshlig'ina kurash zali buldirgani uchun zo'r rahmatlarini bildirdi. Bu alarning ko'pdangi xiyoli edi. Hozir alar yarışlarni o'z arada boshqa shagirdlar bilan da o'tkara olalar, deb belgilab o'tdilar. Shul kechni madrasa rayon boshlig'i ismidan iftar majlisi uyushtirildi. Hiç uyushtirgan bo'ldik. Taqdim bilan Emir hazratga, Fakim hazratga chiqdik. Kech iftar uyushtiramiz deb iftardan qadar bu madrasaning shagirdlarini bir kurash uzdiramiz deb bunda ko'pdan tegirmani bu pomeshayni kurashga deb qo'llagan edik biz. Bek motor kelib chiqdi. Kim bunda tarishliq qo'ydi, bitinisine bek zo'r rahmat. Bugungi kunda mani motor ettirib любой vaqtda kurashlar uzdirib bo'ladi, любой соревнованиялар. Endi bizning bo'lgan 3 yoshdan olib 20 yoshga qadar malaylar kurashdi bunda. Shularga bo'laklar topshirdik. Bitiningizga yigitlar rahmat. Motor ettirib shulay alda kundada masjidga yerib, dars tarbiya olib, motor shunday nilarda kurashlarda jigarga yasin bitiningizga. Bitiningizni tabriklaymiz. Ya ilahi ya ilahi. 17 aprel kuni Abu Hanifa masjidida balalar uchun iftar majlisi bo'lib o'tdi. İftarga mahalla balalari, masjidda o'qib yuruvchi shagirdlarning aniqlari kelgan edi. Akşam namazına azan aytilgandan so'ng balalar namoz o'qib, azirlangan multabin ortına uzdilar. Balalar bu sharani bik ishotdi. Sing'indan azirlangan paket bo'laklar bilan sobiylar shotlanib, uylarına taraldılar.
Бу ифтар мәҗлесенә өлеш керткән иганәчеләргә Раббыбызның рәхмәтләре ирешсен, изге теләкләре тормышка ашсын. يا إلهي يا إلهي 20 апрель көнне шулай ук Тылымбай авылында ифтар мәҗлесе үткәрелде. Акшам намазына хәтле авыл имамы Ленард хәзрәт Гизатуллин Коръән сүзләре белән башлап җибәрде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Имам ярдәмчесе халыкка үзенең үтемле Рамазан ае турында вагазын сөйләде. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Benim teşkilatlar minatlarını şeylere koştular. Vegaz nersesini olsun kısalına etkitime. Vegaz silahı bütün dini meclisinin jiligi diler. Vegaz bütün jirde şeylerine hatta şenarar namazında da vegaz şeylerine. Kaç ayetlerini şeyinden de vegaz silah buladılar. Murat Bisari şunda. Bu kişi yaxşı kişi mi dediler? Yaxşı dediler. Yaxşı bulgan o. Bu kişinin buruşu yok iyi dedi. Kişi ağımlı buruşun Musa şunday teleri kendi buruşlarını bitirip bu yayı üzüldüğünü şey koydu. Bana bu vegaz sınavı. Kişkine gene bulsa da şunun için bütün dini meclislerde o da imam mı ili başkan mı kişkine gene olsa vegaz bulga teyiş. Bunda indi buna nerse olsa da eğer ne tırıştım Ramazan bulgaç, burada ayı bulgaç şu turda biraz nesizge vegaz ile hükmetçi bulam. Авылның абыстайы шәкертләргә гыйлем туплау, ураза тоту турында нәсихәтләрен җиткерде. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi aziz din kardeşler, kuvanlar, Müslümanlar. Bugün biz şuşlay Ramazan ayının 8. günü məşribizdə iftar məclisi ütkərilgə uladıq. Allah Teala rizalığı için. Kimler kilip baralar, kilip etmeyenlerge baş ağıza da Allah'ın rahmeti olsun. Rahmeti olsun kilişlerge. Hatan kızlar məclislərdə jiribіз. Məclislərdə bulğan vaxtda bizə Naciyə mərhumə etədir, Avtofrağa jinib olsun. Vəğaz silənməsə, o məclislərdən gitməz deyildir. Şöyle bu sadayın meclislerde inanda vakitler bula, ilk meclisler düter, 5 saat bula turganıydı. Hazır indi meclisler tiz bite. Hazır indi savunlar bülürler bitti, andayabilirler bitti parayındı, akşaya küçük parayındı. Ben şu an göre vakitlerde indi, tizrek bulayındı, vakit garantisi de ezrek gide. Nerse etmek işi bulam, şuşundayındı bizim vəğaz energetiyir. Ebu Davud etken, eğer de kişi İslam dinin anlarva tilese, anlayan kişi şuşu 4 hadisini yaxşı bilse, o indi İslam dinin bitinisini anlay o kişi. Yani birincisi niyetke kora beylene, bütün ameller de bütün işlerde niyetke kora beylene. Буа мөслимәләр рәисе Глира Абыстай Шайдуллина дин кардәшләрне Рамазан айы белән котлады. İftar мәҗлесе әзерләнгән мул табын артында дәвам итте. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu milletteşlerimiz, din kardeşlerimiz. Biz indi bu meşke bir yaratıp gülüyoruz. Allah'ın rahmeti olsun. Şuşulay bizim şakırvanımız için birinciden kelgen sayın bir özgeriş göremiz. Meşitte el-Qarab'tan kavurlar yok idi. Kavurlarda bulgan zinaviskalarda ilingen hazır bir motor. Şulay ittirip aldı günlerimizde de şulay motor ittirip Allah yırttan tuturga nasip olsun. Tırışlık üze bir şimdi. Tırış bulsak bütün isim buldurabız. Men büyük isim kite Gülsinege'de her vakitte da onun cevabı da hazır, onun bütün meropryatiyaga eyberleri de hazır.
укытырга да тырыша. Менә кайбер авылларда укытырга кеше юк. Сездә кеше булгачыннан тагы рәхәт бит инде. Монда бар битергән мәдрәсәне битергәннәр дә бар. Битергәннәр һәр берсенә килеп нитсәгез, һәр вакытта да үзегезгә ярдәм ала аласыз. Любой кешедән булдырылган кадәр. Алланың рәхмәте яусын мәмләткә дә, шундый эчтәлекле матур итеп вәгазь сөйләгәне өчен, алда көннәребездә дә шулай матур вәгазьләр белән вәгазьләшеп, бергә гомер кичерергә безгә насыйп булсын. يا إلهي يا إلهي. Буа районы мәчетләрендә шулай ук күп кенә ифтар мәҗлесләре үткәрелде. Рамазан айында шәһәребезнең мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре гөрләп торды. Госман, Абу Ханифа, Хаҗилар мәчетләрендә ифтар ашлары даими үткәрелде. Үзәк мәчет, Әниләр мәчете дә читтә калмады. Раббыбыз үткәрелгән мәҗлесләрне кабул кылсын. Садака чыгарган һәр бер кешенең малына бәрәкәт бирсен. Рамазан айында исәнлек, саулык, гаилә бәхете, тынычлык, балаларыбызның, ыныкларыбызның исән сау булулары алдагы көннәребездә дә. Менә җыелышып килдек һәр бер мәҗлесебезгә. Шушылай җыелышып килергә алдагы көннәребездә дә насыйп булсын. Allah, ushbu izgijatlarında Rabbim bilalar. Okugan namazlarımızı, ötegen gamaz ibadetlerimizden Rabbim. Ushbu Kur'an Kerim şerifleri hasılardan, kavullardan kılıp Rabbim hasıl bu ecir sevaplarını barlı kalemge rahmetsin günderilgen bize sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine eriştir. يا إلهي يا إلهي. 23 апрель көнне Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин Буа районына эшлекле сәфәр кылды. 23 апрельдә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин Буа районына эшлекле сәфәр кылды. Көн тәртибе буенча сәгать 3-тә Импульс спорт комплексында яшьләр хәрәкәтен үстерүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Андары Камил хәзрәт Буа мәдрәсәсе шәкертләре белән очрашты. Аларның сорауларына җавап бирде. Мөфти мәдрәсәнең яңа сафка баскан универсаль спорт залы белән танышты. Яшьләрнең ирекле көрәш һәм татар милли көрәше белән шөгыльләнүләрен карады. Үзе дә мастер-класс күрсәтте. Завязал его голову, он уже душится. Если я отбрасываюсь назад, то, в принципе, бой закончен. То есть, если он вниз прошел, я могу вот взять. Вот этот удар, вот этот прием называется перуанский галстук. То есть, вот я схватил. Что это мне дает? Вы, наверное, видели, когда... Разрешите нам провести учебно-тренировочные схватки по вольной борьбе. Вот в этом буинском медресе. Сейчас юные борцы, вот как я уже сказал, вольной борьбы, занимающиеся в детско-юношеской спортивной школе «Батыр», спорткомплексе «Импульс», покажут, продемонстрируют вам, к чему они научились за полгода. В красном углу самый любитель борьбы Хисматуллин Хафиз. Все они занимаются у меня в детской юношеской спортивной школе «Батыр». Борцы, пожали руки. Секундомер, время. Уходи, 2 балла Валиуллину. Уходи, за ним оставай. Это Гаязу. Давай. Уходи, вставай с колен, вставай, вот, молодцы. Стойку! Стойку, пожали руки. Имран, давай! Салават! Имран! Давай, Салават! Салават! Давай, Салават! Ты как Имран! Что я смотрю?
Где Ахмадша этот? Юнус, выходите. Один у нас. Где второй приз? Сыңыннан Камил хәзрәт районыбызның ирләр өчен буа аланда әзерләнгән ифтарында катнашты. Sayılanlar, müftiyimiz Kamil Hazret Samigul'ün bugün günde bizim konakta, bizde iftarda konakta millet isimkiyle, müftiyet isiminden hem Müslümanlar isiminden rayonumuzun başlığına yüzü rahmet. Buna şunday rızıklar bilen, bereketli rızıklar bilen şunday mertebeli revuşte iftarlar kıldırmanız için sizge yüzü rahmet. Hem indi Müftiyet Hazretlerinin özüne biz söz veririz, hizmete konağımız. Arap tilinde müracaat ettiği için 6 harfi var. Ya, aya, ay, hamza. Bunda ya dip aytılır. Ya, eyyuha. Ya, bir dostunun ikinci dostuna müracaat ettiği. Yani Rabbimiz ey dostlarım dip aytmakçı var. Ey dostlarım. Eyyuha harfi tanbih. Uyanınız. İhtibarlı bulunuz dip aytır. Ey dostlarım ihtibarlı bulunuz. Neydi dostlarım? Ellezine amanu iman getirgen dostlarım. Demek ki eğer de biz mümin olsak bu müracaat bizge. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de 89 tapkır Ya eyyühellezine amanu dibeyten. Hem İmam Hasan Peygamberimizin ınığı İmam Hasan radıyallahu anh dolayı dibeyten. Koşan da Rabbimiz bizge Ya eyyühellezine amanu dib müracaat etse bu sözden sonra ya bir emir ya bir tüyük ile. Ya bir farz ya bir haram ile. Demek ki Nasıl uşa Rabbimiz Kutiba aleykumus siyam uraza sizge farz kılındı. Kutiba yazıldı diyen söz. Niçin yazıldı? Farz olarak sizge farz kılındı yazıldı. Aleykumus siyam uraza sizge farz kılındı. Kama kutiba alellezine min qablikum evvelge halklarga, evvelge ümmetlerge farz bulğanı kebek sizge de şuşalık farz kılındı. Leallekum tattakun şayet siz takva bulursunuz. Şuna göre bu aramızda da Rabbimiz hikmet versin. Çünkü Kur'an'da da ki kimge Allah hikmet vergen, bu kişiye çok hayırlıklar vergen diyen söz. Hem Seyyidli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini okudu böyle. Men sağım Ramazan, kim Ramazan ayında uraza tutsa, iman bilen berge Rabbimizin merhametine ümmet etken halde urazada bulsa, onun barşı günahları gafu itiler. İnşallah kayıt kanında bizge varımızda da şipşista yama tuğanday balalar sıman ışraşırga nasip olsun. Kamil Hazret, çakırılgan kunaklar, Müslüman kardeşler, sizni bunda büyük kuyruğuma büyük şartman, selamlıyım sizni. Bugün 11. gün bit urazanın. 11. gün, insan sağ Allah'a şükür tutarız. Tutkan urazalarımız kabul olsun, okugan enlerimiz, tilegen tileklerimiz, barışında beyremden tıklayın, matur itirip bugün ağız açıp küngür açıp oturaydı. Хатын-кызлар өчен район ифтар мәҗлесе Буа аланда быел 22 апрель кичәсендә үтте. Фәйим хәзрәт Сөлейманов хөрмәтле хатын-кызларга акшам намазына кадәр вәгазь сөйләде. Elhamdülillahi ve salatu ve selam Resulühi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli hatan-kızlarımız. Bugün Allah'ın rahmeti bilen bizlere nasip oldu şu celikacı yıllarga. Elhamdülillah Barzda bile administrasyon isiminden bugün hatan-kızlar için iftar, avdaştırı nasip olsa bizim izindeki ülkem aylarımız, Ramazan Şerif ayımız, ayların sultanı bulgan Ramazan Şerif, günlerinin Resulullah'ın cuma günleri sanallah, sana göre de bu ay indi, en büyük ay bizim Müslüman ümmetine. Sana göre bizim ebi babalarımız, Allah rahmeti, elekrekten iktibarlı bulganlar uzağa da, hatta ki kıyın yıllarda da, kıskan yıllarda da etkenmişse, İran aslında çift çakar açıp bulsa da uzatkanlar. Hayır. Sana için de cemaat, şu bize bilgen fırsatını, şu kaderini bilik, hayır. Şu nimetini tanıyındı, tanıyın. Devlet gülen, subhanallah, ömürde bulmagan, Kazan'da Tataristan boyunca iftarlar iştarlar. Ne bu yılda nasip olsa buladır. 11. Mallarda demeli Samir. Hayır. Sana göre de cemaat, devlet gülen, iftar verilen, bütün terekerek, Allah biz kişi hayır, vadi kişi, yukarı derece olan kişi, varsa da uzattılar. Elhamdülillah, Allah s.a.v. bereket bilseydi, şu zeyliklerge, çeçülerge çıktılar cemaat. Hayır, Sibiraylar, kırlarını,
çerçeveler elhamdülillah insan samına çerçeve şulay yok igenler musayip Allah'ın sarayıp bir gelesip sarayıp mındaqlı kişiler elhamdülillah ki urazar olan kişiler sonra kurede kabul buladıqlar sonra içinde küp dualar kıldık cemaat Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Məclis axırında şəhər başlığı Rafis Yakfaroviç tiləklərini җиткерде. Хатын кызлар ничек стабикелер дә әйтсәм дөрес буладыр, да? Да. Чын күңелдән, значит, Рафисович исеменнән районыбыз башлыгыннан сезне үземнең исемнән исполком шәһәреннән тәбриклим. Менә уже бүген 10-нчы көн бара, да? 10-нчы көн бетте, да? Менә уразая башланды. Менә кебек тиз бара, даже незаметно. Вот. Ну, нәсәтәс килә. Барыбыз да уразаттабыз. Аллаһ субханәһу ва тәгалә ризалыгы өчен. Вот, Аллаһ Тәгаләдән җир савапларын алып барсын. Һәрберебезгә дә вот исән-сау уразаларны тотып бетерергә. Вот. Ну, менә иң изгетләр. Сәлам, саулык, тынычлык. Буган артында бу маннарның да рәтмен, гайла безнең дә рәтмен, үзе безнең дә шунда эшләүчеләрнең рәтмен, хата ким булган җирдән кичереп калган элегән рәтмен. Bir rahmetike ya arkamın Allahu Ekber. Allah rahmet olsun tamam sen bile. Ya ilahi ya ilahi. Efirimiz şunun bilen ahırına yakınlaştı. Studiyada sizning bilen men Liliya Valiullina buldum. İhtibarınız için zor rahmet. Qadirli musulmonlar, baribizga da isenlik, sog'lik tilayim, taqvolik tilayim. Alloh Taolaning rizolig'ina, rahmatine erishirga nasib bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli din qardoshlar. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء